Mayam Krumzari, the Nongthombam Impact News ni Nongthombam. Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butaram Nokchari. Ngasi Manung Hutna da Kuilingsin Roleri basi Manipuri classical dancer adubu classical dancer harigadi yamna ahal senior oreba mature oreba dancers singi manam do ina khani adubu koi enkhalak liba naha oriba koi chahi kun ge makha da lariba koi angang gi children ge category da lariba hai tare teenage ke age da lariba adugum laba koi maming chakal ri baro handakta 2016 de pidok ba aduga aseng bagi 2013 gi oidune award si bal Shree award 2013 handak February ge tarik ahom handak thajiga tarik ahom da pidok bani haribi award si so panglakhrabi khogi Manipuri classical dancer Priyanka Yurembam ni aham mukta Priyanka Putaramok Cherry, welcome to the show, appreciate you joining. The Priyanka handak award so pang pasida ko award se ama khadana tre khoi bal Shree award so pang ko 2013 gi oina aduga handak chehigi youth festival gi manasu first prize su koi solo da haitare ko solo competition da Priyanka na lobire February ni chahi sigwe na chahi yam phaba chahi yam haitare hek hobo January dagi youth festival award February dana amu bal Shree award 2013 matang phangmasida wakal da kari phawbiri hujik haidi thani khatangari haitare chahi se hobo da kari feel tawri huje yam harawe yam kuina pirudra ba award se yam kuina namjalura ba matung sumain pibirak pa jam harawe ado kitang de amuk sunungai ta ba fawe ba Shree matang sta kaigino da president award ne haga president na pibi ne haga HR minister Jubin Irani je mano in piba se kitang nungai ta ba di fawe okay president na pi ne harmaga HRD minister Smriti Jubin Irani na pi ku sita kitang penja da ba haitare ne ko aseng beti khoi president de lor roge chalu bani adu ona tem thore nevertheless award ti phangabani na khoi Manipur gi oinasu yamna chakthok chaningai ne ado khoi jagoi saba horok base keno gi oina hojik chahi kya subirage on front khoi television screen da hangbosin wajatre chahi haibiranu kam kan da gi khoi jagoi saba se hoki bagi aduga so bal Shree bhoki ke hatare journey se mai to gi am ta haibi jagoi saba aina jagoi saba ihana hana hobase aina class 5 ka ba matam jidagi hore aduga bal Shree thabasina aina class 8 kari matam da ihan hana bal Shree thabane aduda national yauraga aise national da mai thiraga le hore duga aina class 11 ka ba matam sida amuka su amuk try tawbane bal Shree je ada laibak fabadagi aduda amuk class 11 ka ba matam gi da try tawasida bal Shree award se phangjarak pani ado bal Shree award se khitang backlog chali ba haigadra huji 2016 yaure aruga 2016 gi February se da 2013 gi bal Shree pithoi mase khitang maning da chalhora bra adu apply to gibsna 2014 mamang jahi ko mata tarum dong male keno gi se local level se CD 2013 gi September 5th ta pangthoki ba aduga result se am kuina lerga local gi budi result se thuna dum haidokre aduga akhoi gi journal chatpagi date se date fix se moin tawraktaba ada journal chatpa se yam gap legre local du ju thengna pangthokre September da aduga journal ji ju December da ong tawre 2013 gi aduga national level tawbase sina amuk July August side ong tawgreba ana yam kuina pending laigibaduna award se ju pirakta bane ba moina state adagi zonal adagi national gi marak sida gap se sang lai gre man maduna se pi bada chahi ani hum dum sang hi bata apne okay ado ko Delhi da handak chapiru matam sida hek chatpaga award se dum pithorok pra madu da so muchalaga competition tanuru pra karam makhal gi competition hai tare handak February tha chalu matam da kai tawgi tang haibi February sigi award loba chatpa matam sida di competition di tawje ada akhoi gi creative performance khalli ba dancers kai je moina pick up torga ceremony numit sida akhoi group dance sama moina show pi haleba adu group dance Varanathyam adaidi Kathak ai Manipuri akhoi dance form ahum je sida sabane ba aduga atopa isai ge su moi so adum pi creative science creative arts moi ju dum moi gi so adum pi gi okay kano gisina Priyanka hoisina creative performance da adu gi category se da hoi ado ka tar competitors ahum khatang la khibra kaino creative performance arga dance adaidi song musician jagoi gi category se da jagoi gi se da atopa state ki
लोई सुनब लापरा नत्रगा सुनबदी लोइन लाए अदा खलकपसिदा डांस फॉर्म अहुम जे डांस फॉर्म अहुम की अखोई मी निपान खलकपने अदा नेशनल लेवल तौब मतमददी मी अदुम याम की ओके नेशनल लेवल ददी मी याम की अदुगा हौजिकी फाइनल हाइ तारेने फाइनल राउंड द पुलब खुई ग्रुप डांस ओबसदी मी अहुम खतंग त होबनेबो मी निपान तौबने डांस फॉर्म ना अहुम होइबा और निपान सिदगी खलक हौजिकी बालश्री अवार्ड से खलक तुइनेबो होय ओके याम नुंगाइजे बालश्री अवार्ड मणिपुर दंग तलौबिर पसे अदुबो जगोय साबा हरपसे हुजी इसा क्लास 12 हजिक लाइबा मार्च के तारीख वादगी होगदोरिबा सीबीएसई की क्लास 12 के एग्जाम से थाबिदोरी को परीक्षा की दंग दसु यामना होना बिरंगने खंजे अदुबो परीक्षा हाइदी लाइक सु तंबा लाइक कसी यामना थवाय याम होना बिबा अदुगा एट द सेम टाइम जगोय दसु थवाय पुनिंग यावना जगोय साबसे अनि की बैलेंस कमाय तोबी अदुम टाइमिंग से दुम सेमदोगा दुम थामे हाय तारे अदुगा याम वाबा मतम जावे एग्जाम मतम दा जगोय प्रोग्राम लाक्सनबगुंबा आइगी दियाम जुतोइना थोए सुमाइन तोबजे इवन मैट्रिक एग्जाम मनुंग दबा आई गुवाहाटी द परफॉर्मेंस पी बतागी स्कॉलरशिप की अना एग्जाम हेक थाबा लोइबगा खुदक त दुम गुवाहाटी द चतपा जावे अना सुम परफॉर्मेंस लाक्स एग्जाम दसु खितंग दी खुदोंग चादबा मायुनरी हैरे अदुगा अखोई अतोप मतम हाइतरने स्कूल काबगी मतम सिंग सिदन कुमाई तौबा अदुगा मायाम से कोचिंग चतपसे मणिपुर की कोचिंग सिदी चत्रगदी लाइक तमदे हैवी वखलोंदने लेने से इसादी कोचिंग चतप कुमाई मैनेज तौबी स्कूल चतपा कोचिंग चतपा जगोय साबगी टाइमिंग से कुमाइना जगोय जे आइना क्लास 10 बाउ कारी मतमददी आइना संगबा मतमदा दुम तमै हाइदी सुटी लेबगुंबा हॉलिडे संडे सैटरडे सिगुंबा सिदा दुम तममे अदुगा आइना क्लास 11 कारपा मतमदगिदी आइजे क्लास 12 तक डांस एकेडमी दा मिंग चलेबा अदा स्कूल गा डांस एकेडमी गा अमुक फंक्शन बजे सोमदा जो डांस एकेडमी गी जो परसेंटेज सुददी एग्जाम थाया दबी सोना कंदा सु स्कूल का दबा या दबे सिगी अवाबदी दुम लै हाइ तार ओके अवा खरदी माउनरी अदुबु थांगसलुबा खोंसान मसी इमा इपाना हाइबदगी नत्रगा अतोप ओजा गुरु मयाम जगोय साबा खोप उरुबदगी को आई जगोय से डांस के आर्ट फॉर्म से एज अ करियर आई मसीदा चंगसलगे हैना लौगिबो इसागी फेरेब ओइदोरिब्रा नत्रगा मयाम गी इंस्पिरेशन हाइगद्रा मयाम न पौता पिबदि ओइदोरा करी न मसा तसेंगमक्ति इसाना पामबने हाइ तारे आइगी कजिन मासे चिचेनी को मासे जगोय तमेबा आइना खरा पी कांसिदा अदा माना तंबदो उबदे आइसु तमनिंगपा अदा चिचेजे नोमा आइना हौसे हौसे तमिबो ओजासिना जगोय अमगी हाइबे लाकपजिदा आइसु ओजा आइसु यावजगे खोतकेना आइना ममादा हाइना बियो न nganga दुमाइन हाइनारगा तमगिबने ओके अदो हंदकी कॉम्पिटिशन जारो बसिरा केनोगी बालश्री की अवार्ड्स की ममांगदा कोगी यूथ फेस्टिवल चलो बसे सेना कराई यूथ फेस्टिवल सेना कराई तो खिबनो मदुदना करम मखल की कॉम्पिटिशन लेखी यूथ फेस्टिवल जे हाना सिदा मणिपुर द डिस्ट्रिक्ट लेवल हाना तवे डिस्ट्रिक्ट लेवल ददी सोलो द आई थंदा लाय अदुना आई शो पिरागा आई दुम खल्ले ओके डिस्ट्रिक्ट द कॉम्पिटिशन लेगी रे डिस्ट्रिक्ट द सोलो द कॉम्पिटिशन लेगी जे द ना स्टेट अखोई अहुम लाए स्टेट अखोई हम लाकपसिदा फर्स्ट आइना तारगा नेशनल जे चतपने अदुगा नेशनल दा सिदासु दुम मणिपुरी भारतनाट्यम हाइना दुम खाइदोएबा कैटेगरी खाइदोए मणिपुरी डांस चतपने आइना अदा सिदा अखोई कॉम्पिटिटर्स निपान लाए मणिपुरी खतंगदा मणिपुरी दा अतोप स्टेट तगी मणिपुर दैती प्रियंका ना जखरे अतोप स्टेट तगी मणिपुरी डांस दा कॉम्पिट तौनुगी दमकता अतोप स्टेट निपान अमजु लाइबा अतोप स्टेट निपान अमजु लाइ अदो मणिपुर दी आई खतंगनेबा अदा अदुदसु लाइबा फोबदगी फर्स्ट ताजरबने ओके अतोप स्टेट लाइबा कोगी मणिपुरी जगोय द कॉम्पिट तौनिया लाइबा कोगी डांसर सिंग दो मोदी मणिपुरी मजा दो मोइब्रा अतोप नॉन मणिपुरी सिंग नॉन मणिपुरी गातने मैते अमते याउदे मोइ उरगा करी फील तौ हक्चांगदा नुंगाइबा चाउथोकचबा पोकप्रा नत्रगा मोइ उबदे एस मोइ हेंगिबा या हैबगी अकीबा लेब्रा आई मणिपुर की प्राइड से मीना लोहनगिबा या देखो हैबगी चैलेंज मा फील तौबरा करी कई होय नुंगाइबदी फावे अखोय कल्चर दो मोइनासु योखत पिरिनिया होय मयाम दे एक्सप्लोर तौबिरम बने अदा खितंग नुंगाइतबसु दुम यावे हाय तारे मोगी कॉस्ट्यूम दो पेंजादबदो हाइदी मोइनासु ममिंगा कोननाजु फजन खंगबिरम दबादगी अखोय ओरिजिनल कॉस्ट्यूम दो मोइना पूरा सिदोगा सेलकपगुंबा दुमाइन तौबददी पुकनिंग नुसी हाय तारे ओके अदुम नतबदा कोई जग मोगी परफॉर्मेंस तो उरगा अस मोई परफॉर्मेंस दे एंगोदगी हेनगेद्रा हाबगी अकीबगुंबदी फाव यावब्रा अदुदी अदुम फावे हाय तारे कॉम्पिटिशन निना ओके मणिपुर दगी होगेरा तोपल स्टेट दगी होगेरा कॉम्पिटिशन ओरा कांददी एकता अकीबदिन फावी अकीबदुना हेना फजना परफॉर्मेंस उटके हाबगी इसादा इंस्पिरेशन जो फंगे हाबनी दुई कोई सुम जगोई ngaतगी वारी दी सारे तो जगोई ngasai कोई प्रियंका ना कोई स्टूडियो दे हेगे पसे दाइना जगोई खरा
साहनजकी मधुकी साखिबी जगोई से मयाम दस मते मुचगे हामदा कोई कृष्ण नर्तन है जगोई से मसी मतेम त यंगमेन से कोई प्रियंका ना साखिबा इम्पैक्ट टीवी की स्टूडियो साखिबा जगोई कृष्ण नतन है जगोई सिनी जगोई सी अदम याम फजई अदुबो कृष्ण नतन नतब जगोई अथोपा फॉर्म मयाम सु सारी को अदो हुजिक हुजिक जगोई सी कराई कराई दगी तंबीरी करमबो जादा की तंबीरी तुजु खितंग ताकपियो आई हौजिक जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी दा डिप्लोमा फर्स्ट ईयर काजरी अदुगा हाना तमजरपदी अखोई मनाक्तगी नारेमथोंगदगी ओजा साइखोम थोइबा मंगोंदगी जगोई से तमजरकपने ओके अदो जगोई खतरा अतोपा जुम ताजा बता कोई फिल्म मेकिंग दसु थिएटर दसु थवा याव हेबगी हबे ताजा फिल्म मेकिंग सिदना करम्बा मखलगी हदि एरिया दा कई कई तौनिंग बफाउ ये तो थिएटर दना एज एन एक्टर होइना याव बरा करिनो कितन ताकि दसु फिल्म मेकिंग से अइना पी इकांदा अखोई मनाक्तगी काम खोमनी मोंगसाता बमसिन माना हारकपदगी इता थाउमै हाइना म्यूजिक एल्बम नमगिबनी अदुदा सरुक यारबनी अदुगा वर्कशॉप अमजु पांगथोकी अदुदा सरुक याबदे अदुदा सरुक याजगिबनी हाइताय एज एन एक्टर एसोसिएट तोकिबै वारा चाइल्ड आर्टिस्ट होइना अदुगा थिएटर दजदी थिएटर दी सुम एक्सपीरियंस तान बने हाइतारे थिएटर की एक्सपीरियंस सिगा कोई जगोई साबी एक्सपीरियंस सिगा मसी क्या यामना काने खनबी अदुम लिंक्ति लाइने यानी जे सम द फेशियल एक्सप्रेशन जगोई दजु दुम फेशियल एक्सप्रेशन चांगी अदगी दी लाइव परफॉर्मेंस पिरकपा मतम दसु अदुम हाइदी अनिमक आर्ट ngaतनी अदुम लिंक तो लाइनेबा थिएटर सु जगोई सु अदुम अरो कोई फेशियल एक्सप्रेशन की बनदा हैपी ताकपिरे थिएटर याव तारगदी नत्रगा फिल्म दा एज एन एक्टर थबक तब तारगदी कोई फेशियल एक्सप्रेशन माइथोंगी एक्सप्रेशन से मथक दा हैबनी अदो कोई मणिपुरी जगोई सिंगददी अयामना फेशियल एक्सप्रेस उथोक्तबा अदुम यामना चमना लेरगा जगोई सापगी अदो अतोपा कोई इंडिया की अतोपा क्लासिकल डांस फॉर्म सिंगसिदती फेशियल एक्सप्रेशन की मिड की याम चाव रोल यावी कोई मणिपुरी दी याव याव दुम तवी मसे तसेंगना याव दबरा यावेन खनबी बकरी हैबनी मणिपुरी क्लासिकल डांस की ओइनदी अखोइदी इंग तप्पना याम मपुम ओरगा साबा जगोइने अदा फेशियल एक्सप्रेशन जे खरा खरा यावे दुसु याम का हेना यावबदी यादे हाइनो ओजा गुरु सिंगना ताकपी अखोइदी जगोइ साबा मतम दसु या का थोपा यादेबा अदो मपालम गिदी फेशियल एक्सप्रेशन जे हेवी फेशियल एक्सप्रेशन नि मोइदी यार इज ए फुल फेशियल एक्सप्रेशन अन अदुम खर दिखने हाइतार मणिपुरी गा अतोपा क्लासिकल डांस फॉर्म इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म से मोइगे कॉम्पीट तौन मतमदा मोइदी फेशियल एक्सप्रेशन ममेरो मनाव मयाम हबसल मतम से दको अखोइदी यावदे अदो मसी डिसएडवांटेजेस ओयने फील तौबिब्रा नत्रगा हेन एडवांटेज ओयन खबिब्रा करी वखल लेबि कॉम्पिटिशन ओयन तौन मतमदादी अदुदी डांस फॉर्म सिंगी मागी टॉप टॉप मगुन सिंगने अदुम अतोपा इंडियन क्लासिकल डांसर्स ओजा सिंग लाकपिरिबा सिंग दुना सु दुम मोजु खंगेबा अखोय मणिपुरी गिदी याम का हेने हेवी फेशियल एक्सप्रेशन तौबा यादे खोते से अदुम मपान लमदा कंपटीशन यावबा चटपा कांददी दुम अखोय खरा खरा दि हापे आइता ओके अदो हुजिक अखोय क्लास 12 के एग्जाम सु थादुरी लालिबा मार्च के तारीख 1 के सीबीएसई ना लोगबा क्लास 2 के एग्जाम थारनी क्लास सीबीएसई की क्लास 12 से क्लियर तो मतुंगदा इमीडिएट फ्यूचर की प्लान करी ले बिरी करी तौगिन खली एकेडमिक्स से चकें खन बिरी ब्रा डांस ता मखाताना कोई ग्रेजुएशन गुम तौगिन खन बिरी करी खन बिरी ऐसे 12 से पास तौरबा मतुंग दा मणिपुर यूनिवर्सिटी की बीए डांस तो इन मखा तम थजगे आना कल ओके बीए डांस ता अदु मखा माहरी कोई एमए सु तुम थगिन खली बा बीए एमए इन डांस से तमगी मणिपुर यूनिवर्सिटी मखा तमगी खली अतोपा लाइफ से द फुल टाइम प्रोफेशनल कोई डांसर बोइना तुम तौगिन खन बिरी ब्रा
kari kari atopa aspirations ngasai film su khara yaubiri hari theater su yauri hari just experience khatagi hoitura atopa kari kari dream haitare na natra aspiration dream mang natra su lein khan bi aise hojimaki di jagoi sida dum makha ta na dum chathage khalle aduga akhoi gi manipur culture se si adum yokhat ke professional artist oina dum lai ge haina khalle okay ato koi manipur gi koi dance form sing haitare ko manipuri jagoi haitar gi manipur classical dance da lai haro bi jagoi su lere aduga koi usiki rasli la ko masu lere ko ado kari kari form sing jagoi sabi ringa sa ama koi krishna nartan budi eng jawre ato kari kari form sing jagoi sabi classical dance haraga akoi raslila sigumba se dum chinge raslila si judum sai adagidi la harau basina folk dance chinge folk si judum anima dum classical su folk dance su both anima dum sajai hai tare okay ado ani jita karam man hena nungai jawa hai tare na sabada kari ne hen nungai je ai sagi di classical jina khar nungai je okay classical nungai je ba aro classical si kita sai lak pada so ina Priyanka ra sahanjagi ba jagoi heta ne ko koi dasa avatar se mami am chali sabada yam nungai bagi wa oidura natraga masrita avatar tara heta na ai ki रूप तरा से सक्तम तरा से पुथों जगह साबगी स्कोप है ना फंग दुगी नुंगाई बे वारा करी कितने ताकि 10 अवतार की मतंग सिदा 10 अवतार से विष्णु की अवतार तरा से उत्पत्त जगह ने बा अदो सीजन नुंगाई हाई तारे फेशियल एक्सप्रेशन अमगा दुमाना दे अदगिदी नुपा थोक जगह नि अदुगा रशिंग जो अदुम खेने हाई तारे अदुना 10 अवतार से आइगिदी फेवरेट होई 10 अवतार हाई बजगोई से ओके फेवरेट वेरे तो फेवरेट वेरबनी ना हाई रि बजगोई सी ngasi Priyanka na impact TV ki studio la kuma tam da su matem saki mada su matem tang yemi nasi yang phasa jagoi ne da sa batar hai sisu hairi ba jagoi sigi matung da to pa jagoi myam su koi gi Priyanka na sakhi bele re kari kari jagoi no haibatu de koi break ki matung da mayam da uchage brem thalo uchage break ti anthon jar ki empek ni swimming tan lagi मान नुंगतगी चारिब मरु मरांग याव चिंजाक सिंग सियंग मसिन हक्चांग की पांगल अमद लिवर सोहन बतना तना पुक नाबा एसिडिटी चाब तुमदबन चिंबा क्या नारक बिया इमाना पिरक हक्चांग थुकनब हिदाक लैरिसिदी लिप्स नमानब सिंग नुंगतिगी पार्टी सांगा चाद्रबदी सुक्या मग्याद्रबरा अदुमन खंगद्र माले मसिना पुक नाब थिनबगी अवाब थोहन बया लिप्स नुंगतगी चाबना एसिडिटी चाब तुमदबा खोंग हाबा यातब फली अदुगा चाक सुलामन ले लिवर बु फरबदी पुंसीसु सुपर हिट ओइरे Welcome back. At the next episode, Manung Hunani a 360-degree analysis of news and events with me, Nongthombam. Manung Huna danga si koi unadana wari sanar mi basi 2013 ki handak chahi pitho ki ba Bal Shree
awardee hai tare ko creative performance ta Manipuri classical dance ta ko Bal Shree award pangkraba ko Yurembam Priyanka ni Priyanka mathang aina hangjering si ko hujik lyrics yam kan tambiri jagoi yam kan sari ko ado lyric ta ubaga jagoi sabsi na taba atop kari kari hadi atop matam jing da kari kari tobi kari do pami ngai je se ai isai zo dum pam je hai dai isai di sakpi bran da tami bradu so isai je yam kana di tamja de balvan da chatpa gumba da oza sagol sem tijendra mana khaga tambi ba hai dare ado isai di ai kya di hai te duga dance academy sida su isai je ras ki isai je main subject oina dum yawe ada khara dum sakba hai dare dugum se dum tawe okay ado koi jagoi sa matam da sei be sei sing se ta background sei be sei mase ayam mana koi gi live adum sa ga jagoi sabi bra na traga koi gi sei thado ga hai ta record se armain sabi bra kamai tawe jagoi dance academy ke exam de dia khoi isana structure ga dum isana structure ga dum sa je aduga competition gum bada di isai thadok pa na traga live taw ba se mi atopa isai sakpi oza singna sa ga saba dum dum taw okay ado khoi gi dancing se da aduga classical Manipuri dance se da career ama se amagi na wakal lobi re adu masida as a career oina changchen bagi se sumaina khoi gi Priyanka na lori bo wakal step hai tare ne masi Manipur gi jagoi di pam jaba adu bu khangdi khangja da hai tare kamain to ya gi kai to ya gi se masi khangda ba se ari khangda ba mayam leidna ko angang anau hawgala yu mayam se moi sing dadi kari hai bin ye karam masi yam luyan lobi gatra yam line adum dance hai tare ne dance sida dancing sida na traga dance academy da kari da na traga Manipuri karam academy da chalaga masi jagoi sai ai khan bi parents na bu support to bira di kasyam kana lu ba thabak tinate dance academy akhoi dem college ta leba Manipur Jawaharlal Nehru Manipur dance academy sida su dance course hange aduga konung mamang da leba government dance college sida su adum dance ki course hange ba aduga atopa yum da su sangsan hai tare ko atopa oza singi adasu dum tamba chat pa yai ado kenogi wena di khuji dance academy tambiri ko Jawaharlal Nehru Manipur dance academy tambiri sina tabada ko sai oza thoi bade su tamen taje ko ado ozai thoi gi role hai tare ne ke mase kyam chaw in logi aina ihan hana jagoi ai bu takpi tambirak pase oza saikhom thoi ba mawandagi tamjarak pani jagoi se ada ngasi ba Shree phangi ba sisu ozagi ozana ayam hotna birak pani ada jagoi khatang na tana ozana ba Shree thaba matam da kamain tawgani miga kamain loina ni adagi di si matang da na kamain acting tawba khotpa sisu ozana ayam batakpi hai tare okay ado ko yungi hai tare yungi members sing da di ima baba kanano yam kan na support to ri ima baba ni mag adum support tor pra hana aho budagi keno da Manipur da di jagoi sa as a career masi ta wena changchen ge hai matam da oi huji pon di loi khangna rabani na ko dancing da su pan ayam badum support taw na re khangna da sum yauri do support taw de jagoi sara ka dun habi wakhalon lebi dum yauri kari lebi ge kui Priyanka gi mungi di aina ihan hana jagoi saba horak pase sida mamana ayam support taw bi gi bane ada babadi ahan bada yaram de ai jagoi tamba chat kadra gain phuye bako adagi mamana nongmaibung tana ozaje hana nongmaibung da lerame nongmaibung tana puye adagi halakpa sida dum nungdang tare hai tare adai di piksupi jagoi do saram ni na waram ni mamasina gari massage da aije phina kisalaga poraga thoraga dum chaleba adagi di babasu khai lerga dum aina soga pirakpa adagi di scholarship ka khalakpa dum badagi babana amu hena support taw bi hai tare okay babana hena support taw re hujik ko ado hujik poki oina hui state level national level da tonga ba hui performance ma uki competition da saru yaru re ado kari no kitang di lebi hujik poki oina state ki oina kari mana phangki ba leraba national gi da hujik aina haje ki ba ni youth festival ndak chahi ado Bal Shree sena tab kari di lebi kre national level da ai hana Bal Shree chapa matam da ai je Bal Shree dikhal haude adu Bal Shree khandrasu national level yoru bai da makta ai je Chacha Nehru award moina scholarship type ne sijo moina case oina yumda dum thabire hai tare 5000 adugi award tuma adagidi CCRT na piba scholarship si ai 2009 dagi fangbane adu national level da di si phangjare hai tare youth ki handak first azar state ki
state tagi oi badi kai delay state tadi man fit 2012 sida I first ajare adagidi IT fest sida zu ai anirak second tai adagidi don 2011 sida ai third position tai adagi atopa school little flower school housewise competition to matam da chahi ahum ai first ajare okay chahi ahum first are have school da suko yam award pudi am leire ado khoi ngasai takbi khada khoi manipuri classical dance da raslila su leire aduka khoi folk form se sabiri tammi ko ado folk hong gidi masida khoi thawal jagoi gumba digi khoi ka ta lai harau bagi jagoi hadare lai harau jagoi sing se loina mak tambra thawal jagoi yauna top kari kari jagoi di tammi masida dance academy da lai harau bagi da mai bi jagoi tame daidi lai ok jagoi pamyalon hauji paudi si myam je akoi first year da si tamme hai okay ado tammi ba hum sitagi karam mana khwai digi noi je mai bi jagoi noi bra thawal jagoi noi kari noi adum chamane hai tare okay chamane have ni ado ko gi class ko gi isa gi folk dance ni na adum inung da noi jabani masi kyam noi ki ge have jinga si Priyanka na impact tv ki studio la sa ki ba jagoi matek tu yang minaraga khaminarasi jagoi sisu ko gi folk form hai tare thawal jagoi ni yam nungsiba phajaba jagoi makhalamani ado Priyanka ina hangjani se ko jagoi si sum saba hor ha ma saba hor padadi pamjabu gi ko yam pamjaru gi saba ho granga or ngai dai sani adana ado sum saru raga jagoi si sum yamam bai tare makhal yam ler masi sari loina da bai tare masi ipa amagum chawro ipa amagum amma loraga amma duda so amu makhal yam ko yam luba waram base masi yam lu na khan bra targa masi adum yam lu banate dan khambi bra kari wakhal lebi arrive thabakti na ten khanjai sum changura kanda han badidi yam kanna lu badi malude adu sum changura kanda ina dance academy da tamak pamatam da sum manung da jagoi atop myam adidi ta myam leram base sida adum lui hai tare okay adu practice no kya pung kyam ko tabi ba practice se pung masing leiti haina khanbi bra tawringai phayan khambi ba mai tabi practice de tauringai di fai ado dance academy da koi practice to was pung 10 thoi eu ki pung 3 thoi daina pung mari baw se tamme ado yumda di hausikan di yumda tamje program le pagumba competition le matam sida yumda su practice to je okay ado hausikan di jagoi se ko academy di puti tammi ko aduna tab da ko show je dum chat para 20 na ko mai tawi aise show di pak chacha de competition gumba dang ayam basar gya je hai tare show di kya yauza de okay competition di lere to koi manipur gumba hai ka koi national level da show hai tane dongana ki artist sing se kauraga makoi competition mag natraga show oina koi classical dance ke show sumba sumbagi tanja hai tare tanja pi ba khopa logi ba lera bra madugi khudong cham manipur da show pi ba se yam pak ti pi je do global youth meet 2013 sida ai show pizagi adagi akoi dance academy na chinba ras festival sida maharashtra padasu krishna gopa sajaki adagi atopa photo festival dumain to ba khara da sau ya sagi hai tar ado koi manipur da jagoi ningthina saraba yam maming lerba oza mayam su lere sariba mayam su leri ko oza dana tana mayam sidagi isagi wena khwai pamjaba personal favorite hai gadra inspiration hai gadra moi urubadagi hena saning ba phawba moi dongna pajana sage kaina khanba oza mayam su leram biyai jagoi saba mayam su leram biyai ko dance mayam kana di lebi kana se inspiration ni model role model in khanbi
ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯕꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯣꯖꯥ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯏꯈꯣꯝ ꯊꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯕ ꯍꯩꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯗꯤ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯔ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯗꯥꯕꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ तोंगा तोंगा बखोई आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस तो पामजे है अब अखोई लाइफ एज ए डांसर कोई कोई करियर से चूज तौर तारगदी करी करी तौरम याय खली कई कई ओरमनी करियर से कई कई नत्रगसु ऐसे डांसर ऐसे जगोई से तौरम तारगदी पुलिस पोरनी खलो नत्र डॉक्टर इंजीनियरिंग द चलम याय मेडिकल द चंगम याय है बकी वाखल कई कई दिले पिके ऐसे इहान हानदी जगोई से चंगट्रिकान पी कानददी ऐसे मेडिकल जम पामजरे हाइतारे अदा सोमदा जगोई से मुक तौगिबदगी अनि दो होनारकपदा ngамगिदबा ओके अनि दो होनारकपदा ngамगिदेब अदो हुजि लाइक पाबगी मतम सुबि फंग फंगब्रा कमाय तौगे हौजिकती दुम फ्री टाइम ओइबनिना दुम फंगे हाइतारे ओके याम डिमांडिंग दी ओइदबरा जगोई तंबसे कोई लाइक लाइसुदा अकाइबा बैलेंस तौगे हौजिक एकेडमी कारी मतमददी दुम खरा वाइ प्रैक्टिस तौरगा हलकपनिना दुम इसादो वारबनिना दुम पोथानिंगे बंगहाकती अदा हौजिकती दुम फजना लाइक पाबा ngame हाइतारे हौजिक दुम फजना लाइक पाबा ngame अदबु हौजिक लाखदोरिबा चही खरा सिदा नत्रगा आफ्टर 5 years or 10 years सिदा को करी हाइ एज इसागी ड्रीम हाइतारे ने करी नो हौजिक थंबिरि सै अंदक्ति चही मंगागी मनुंग सिदा तराई मनुंग सिदा नत्रगा लाइफ सिदा मदे सी मदि तोरमगे सी मदि सीगी स्टेज पक्दो नियरमै हाबि करी करी गोल लेबिरि आई डांस एकाडेमी दसु डिप्लोमा पीजी सिगुंबजे लोइसनिंगे अदुगा सीजु तौ तौना MU दा BA डांस MA डांस सी लोइथोगा PhD बाव तौनिंगे अदुगा प्रोफेशनल डांसर अमा ओइरगा कल्चर जे योखत निंगे हाइतारे खोगी ओइबा कल्चर्स ओके मणिपुरी कल्चर बु एज अ परफॉर्मर एज अ प्रोफेशनल परफॉर्मर अमा ओइना नेशनल की थाकता नत्रगा मालेम की थाकता मसी मसक्ताम के प्रमोट तरुंगे हाइबा वाखलो नमगु लोरना होजि याम कन्ना कोई युरेम्बम प्रियंका जगोई सारी हंदकदसु अवार्ड मयाम फंगे तुंगदसु अवार्ड मयाम फंगतना मणिपुर बु कोई इंडिया दा नत्रगा कोई इंडिया की मपान को मालेम दा कोई माय पुबिरप मणिपुर की माय पुरप ओइबिउ हाइबगी कोई विश अमगु लोरना ngasi मनु हुनगी थरमसे मतंग सॉल्यूशन जरगे अदुगा ngasi की थरमसिदा प्रियंका ने बिरक्तोना थरमसि बथवाय हाबिबगेदमता प्रियंका बमुख हन थागा चपोंदोक जरी अप्रिशिएट योर जॉइनिंग मसिन ngasi की मनु हुनगी थरम ngasi की एडिशन से करम तोबिबगे अखोय खान वेब पे आगने कोई मेल आईडी impacttvnews@gmail.com नत्र खोगी फेसबुक पेज www.facebook.com/impacttvmanipur दा join तोबिरगा कमेंट अमदि फीडबैक थाबिर पे आगने with that this is Nongthombam signing out see you same time next time at prime time have a good night